joy di bok bai imong kadele fang cha khơi fang cha khơi wow baby cái dal sung jak mane protein ako thani dal ma cha go baby cái fan tok sung jak but ani allergy tong go tarpore bo jani muzo ta phan sung jak bel man ragoi 90 ang asal daily vlog ro khai tung jaya isa hamiao ba mi ba ni sakang no buwa nungwe mangkhana betrani buwa hat ang kakak vlog khai gan na hine prong vlog khai gan no ani bi bikal time ro nong nungwe mana ang choti free time ma hin kai edit khai mana hin kai to nong nungwe mana ang usually ang horror go se to jebulong nai nonglesi video upload khai tung jao phurong ro khai kisa kam ro to busy ro to tam shatta ni bisingo ang edit khai bai ro go ni edit khai ni le rang sabon naya ani omlai sak rang sabon naya but kisa ang edit ro khai tung khai ang normal edit khai kele rang sanaya but ang jodi mungsasuk sound effects ro jodi bisi lagayo hinkai to omus kisa ni nango edit khai na ni mane ani camera tang khasi ni phone ani YouTube ni lagi kisa nong bai share khai kok sagai tong na ang tambai edit ro khai tong to mobile nong bai share khai na YouTube ni lagai nai tung ni play video na watch till the end khade bele tripod hai to video khai ni bangai ang baka ka imo isuk na ya hin but video no kisa ekto gam khai position achukruni bagai phone rok gam khai kulo yate hinai to imna stable khai bawi imno nangle so hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? Khulom kha chatna to aro waisa ani YouTube channel la nangna hambai khai tongo mane first time amti ko sun khai ngo mane ani feeling dayo tabok suddenly amti kai feel ho ani ro bo ka ba amti ko sun khai welcome khai tongo but really welcome khai na yang sang different manjagoi tongkha okay anyway tan tini koksana ani YouTube ni lagoi sajak ta singo je ang tambai video edit khai bo vlog khai sorry bo by edit khai amna sai tong nai ang ani YouTube janni dayo first time ro go ani do kuno phone gam kuroi amti ko so khai ang ekdom normal phone bai ang video khai tong go maybe 10-11 hajar ni phone bai ungna so phone so quality so camera ro so kamya 10-11 hajar ni phone phabo omo ani ro onek omlai mani borok mani musugai mania omo bai ang simple life simple khai ang video khai tongkha ani video dayo kabang borok tongo je nongbo YouTube channel start khai tongni mojogo nongbo video rok content banai ni mojogo je sub video khai tongo content banai skin purpose ta of course imni revenue mango video rok YouTube Facebook rok nongbo si mango ani video khaya rok jebur khaya rok tongo busi mano je iro khayoi mani balo gam video rok khai monetization rok khai rang mango hinai aromno mane khogjak koglai ar mungsakoroi bangani ro video nai tongnai boro kabang baka kai tongno kyo mane chungbo YouTube ekta channel start khaino Facebook page ekta kholana chungbo ekta mungsale ekta skills no irine sirang laman mane khati bana sirang ana roba ang time te video edit khaina bishoshun yang ta mungsa subsio of course not ang ni channel ke mung chabo idea koroi chabo sia ang खाइदो खाइते से किसा खाइयै खाइनाय माजियो किसा सिरoi लाखा देखाइते भिडिअ र खाइते से खाइनाय बिसिं तोइसां सिरoi लाओ किसा एकटा भिडिअ खाइनि बागै एकटा YouTube चैनल खाइनि बागै आं बाखा निनि आगो ताबक जे फुन तुं
amo pai manong khai tongma amte kosu khai je tripod start khaini bagoi tripod nango balo camera phone nango anglai makakaya ba je kyuni jebuni samotho gam tongo hinkai of course bo balo camera rok lagoi bo of course khaimao bo jar jarni samothoni upor se depend khai tong youtube channel start bare ki khaitai kabang nok sasrugoi rong naidi youtube channel bare ki khai nong nongoi mano तो ओके इमलाय थांखा का YouTube जानि दायो आंबो kabangma wow butterfly is so beautiful lai ani YouTube channel dayo nok ani video rong nai khai nong kai mano ang birat ani YouTube channel dayang ang vlog na khai tong phai kabang khai ang enjoy khai jak a moment no kabang kai phai kang video khai tong ang pas dayo ang je video ro khai tong phai ang kabang khai enjoy khai sang video khayo khulai mon khulai ada kayang video khai tong makakaya je ka YouTube channel na yon content bana ki video khai dai so phek so khai ni mane proyojon nai lang pakakaya nung je rokom ni char je rokom nung no bana khai tong cha ni char je rokom bas amte ko si khai tong that's it borong jodi kaman jagon ni wak na ni harwan na bok appreciate khai no ma pharok basabutino lekha pora pharanggo buro gorjangoi mane ma phano pore bora buri ui thangkai ma phano kyar khaimana ma phano naimana tei nongmana tei hitongo amo must be yang agi bo saitongo education must online needed amo chini life tayo amo nango tarpore bo chini life tayo aro skills aro chung develop khaimakai amo chini life ni bai seka ai dayo chung jodi kabang activity chung phariyo hinkai to problem tao dayo chung jodi skills kabang shirungai lawa hinkai amo ang chaya lai ni kuno khoyap lo oda family dayo amti kosul khai tongo ma pharo education dayo beshi chap rogo stress ro beshi ni life dayo aro kabang dream tongo kabang skills ni mo jogo ni mo jo mang chale mun sa ekta to cricket thang mo jogo kyo football shirung mo jogo kyo nas gan te kosul khai activity na shirung mo jogo family ro gom te kosul nung lekha pori thai lekha pori chakri si khai dai one street or se mane ma pharoni focus on te kosul khai tongo amna dinai khai gala je ani mama papa rong ba gyo cherok phone jena te kosul khai ungjak je pora lekha focus rogona ganogo amno so activity khairona nani iso boksa jaya ang cherok phone ang gan pira srongni musu jagra chamang le ang kamang srongni musu ja rachamang ang birat kamang jawo racham nani ro ar ani boys boy ta not bad ang makakawo musu ja but it's okay amalai tabo mafani ekta boni uddesho ro noi je pasabutina lekha phurungni gam khayo ororok monojog thai tongkhai mane piti piak langno hine amo buk le boni dik chicken khogai somni bagai ani mama papa rok lai chinon ti kusul khai from jakte je burok bai chikono khai kasa burok bai mane hamya chaya kok pasadi hamya chaya burok bai ta khai di obo mafani buno maintain khai thandok le pachung lai burok matroi chini dayo kabang negative positivity chung phai tongna khade chung karake control khai burok no phari actually bo he jang phari angbo sometimes angbo negative overthinker khayo negative thought phayo ani dayo bo so yeah gambai chaya bai borok mix to palo khaje ang tamba video edit khai dom no paloi thangka tong video edit khai tongo you cut or app bai khai tongo aro ke cut bai bo khayo but ke cut dayo la watermark kai tongo ang chaga ya bono tong you cut bai khayo because ro no watermark omo ekdom free to you cut hinai ang edit khai tongo और इफेक्ट्स रो करय but normal जे video editing खानि बाय जे process रो दं आमो चुरो रो दं available समनि बाय आं रो video खाइ edit खाइ दं साम आं जदि video edit खाइ दं मा गायबा आं तसि जे कौनो खा आं अमनो नंनाय बिकाल आता आर जदि बिकाल आता नया खाय आं हरो गलाय मास बियां नियम गलाय टाइम
ang video kayo. Okay, bye bye. See you all. Malay na lang next video. Rogo na bye. Tata.